अखोई की मणिपुर की कईनो की एक्सपांशन है बदी नते अदुबु मणिपुर द हुजिक कॉन्फ्लिक्ट थोरीबा कम्युनिटी अनी की को अदो लेपाक असिगी सिचो इशू सिदा मसिगी अपॉर्चुनिटी लौबा सानबा मखल अमसु यावे मसी अखोइना हाना इरांग से थोक्त्रिंगे द अदुम अखोइ मयाम नैनबद आइडिया दि शेयर तौरे ओपनली दि तौदे को अदुबु हंदक इरांग से थोरक कांदा सिकुंबा अखोइना निंगला खलंबा मयाम नैनरम मयाम दो तमना हुजिक थोरक्तना नहान कापनाबा ngarang कापनाबा तौनाबा ngasi तौनाबा मयाम से थोररिबनि अखोइना नैनगदबा अखोइना खंगदबदि मसी करमाइना लाकपनो कनाना लान थापनो करमाइना थोखिबनो हाइबगी अखोइना मदुगी एरिया दुदा अखोइना नैनगदबनि अदुना मसी यामनादी पब्लिक तदी हाइनिंगदे अदुबु हुजिकति मतम यावरबनेना हाइदबसु यादबो पोत अमखक लैबा अदो हाइदबा यादबो पोत अमखक लैबनेना हुजिक अखोइ पब्लिक सिंगसिसु मिकना सिंगदरदी यादबनेना मिकना सिंगनिंगा अखोइ हाइबा ताबा पोतु अदुनि अदुना मसी थोकलिबा कापनारिबा तौनारिबा मयामसे कमाइना नो हाइरगा मसी इंडिया ना कनो मिराज जियो पॉलिटिक्स अमखक सानबा यावरियबो मदु कुन्ना नैनबा अम चंगे अदुबु मदुगी नैनबदुदि सिगुम प्लेटफॉर्म ददि नैनानिंगदे अदुबु मसी जियो पॉलिटिक्स अमा मोहिना सागली सानरी हाइबसे अखोइना खंगदबने मदुगी पोतु तानिंगा होनरपदा लीला से सानबने ओइगद्रा खंगदिको अदुबु जियो पॉलिटिक्स इंडिया ना मदुगी स्ट्रक्चर फ्रेम अमखक सेंबा यावरियबो अदुगा अदुगी तमक्तने अखोइना नहानदगी इरान से हेक हौरगा लाक्प मतमदा मसे प्रॉक्सी वाने हाइना हाइबसे प्रॉक्सी वाने हाइबसिदा मी अयामबना ज्ञान तादबा फाप ताबा ngमदबा लेबा अयामबनदि दुम फाप ताइ अदो हुजि जियो पॉलिटिक्स इंडिया ना सानरी हाइबसे डिटेल ओइना एक्सप्लेन तबु कांदा मी ओइ खराददि अमुक नोगाइरोइ तबो पोचु दुम लेजबा हाइतारे अदुना बांग्लादेश ता इंडिया गी कैनो खरा लेरिबा यावसलिबा बर्मा द यावसलिबा हाइरिबा मयामसे मसिगी खुदोंग चाबल लेरदि मसि सोंदा कैनो इंडिया गी कैनोमा एडवांटेज लोनिंग होनबा इंडिया गी अमा यावरि अनि सुबदा मणिपुर द लेमिनरिबा अखोय कालुप खुदिमक्से इंडिजिनस येलहोमी मयाम लेमिनरिबा मयामसे चेतना अमता ओइना चटपा लेमिनबा कांदा इंडिया गी तमक्ता हेडेड समा वइखिबा मसि थ्रेट अमा अदुम ओइबा मोइदा अखोयना यूनिटी ओइना लेबसे अदा डिवाइड एंड रूल कैनो ओइरप कांददि मखोय गी तमक्ति लीला सानबसे खरा इलालाइना रिमोट कंट्रोल से पाइबे याबा सिगी पोतु होजि फॉर्मुला तारे मतु कदादि इलालाइन उइ पॉलिटिकल पार्टी दा दुम इलालाइन उइ अगुदुगा अहुम सुबदा होजि की हाइरिबा अखोय गी मणिपुर नागालैंड नॉर्थ ईस्ट दा यामना लीरबा इंसर्जेंसी ग्रुप ले प्लस अखोगी होजे मणिपुर दा हाइरगा चिंग दसु इचिनाव नागा सिंह तमदना इचिनाव मैतै सिंगी मसिगी करिनोमा मतम कुइना स्ट्रगल तौरगा इंडिया दा चैलेंज तौना लापसे हुजिक फाबदा मी कया मोइना यामलसु अखोय मणिपुर मैतै नागा हाइरिबा खरुप फुरुप से पिकलसु इंडिया ना माइथिबा पिबा ngमखिदेबा पिबा ngमदे होजिक नागा होजिक फाबल स्ट्रगल तौरगा दुम थेनरी मैतै सु थेनरियबा अमा था मुनिंगाइ तौ अमा थोरा अमा तौ दमाइना मयाम सिगी रिकॉर्ड से लेरकपदगी होजिक मादुगी रिकॉर्ड हिस्ट्री मयाम लेजरी हाइजरीबा असिगी पोनुमक्सी येंब कांदा अखोय हाइरिबा ngसai पलिबा कम्युनिटी असिदा इंडिया ना यामना मसे लूना लौएबा अदुना करमाइना मसिगी डायमेंशन से लेरिबा मसिगी स्ट्रक्चर से करमाइना थुकाइरगा मखोय से करमाइना इंडिया की ना लाइना कंट्रोल तौबा याब्रा हाइबसे मसे जियो पॉलिटिक्स द यावबु पोतने हबा मदुगी पोतु छानरक तौरब कांदा हंतक से मणिपुर द लाइबक थिना लान थोखरे अदुबु मणिपुर द हंतक की लान से थोक्त्रिंगे द हाइरिबा मसी कापनारिबा मयाम से चही अनि हुम दगी मसे हाइरिबा असोमना पनबिरिबा कैनो सिंसे इंडिया ना सपोर्ट तौरे हाइरगा बीडीएफ हाइबरिबा से एबा इंडिया की लानमी नतेबा सि बर्मा की मयाम की लानमी नेबा अदुबु कनाना सपोर्ट तौवे कनाना थमी कनागा चमी नहीं कनागा याने इंडिया अखोगी हाइरिबा बॉर्डर द लेरिबा अखोगी इंडिया की सिक्योरिटी फोर्सेस का मोय याने मसे फाइनेंशियली सपोर्ट तौवे अदु रेडी प्लान दो करिनो मोइना मयाम द अदुप इंटरेस्ट लौरिबदो करिगी तमकनो अबदो क्वेश्चन दो अखोय खंगदबने हबा
अदो मयामदसु अखोगी यलहोमी कयाना मफम अदुद तारगा अखोगी मूवमेंट मयाम से मोय उयब मसी थुकाइनक निंगागी पुलिस याम सानरकपसे खुतक यादबनेना चाही अहुम मरी मंगा ममांगदा बीडीएफ अतोतोपगा समनरगा प्लान तौनरगा लान से ओपनली कामनद्रसु खरा खरा कामना सिनब खोप मयाम से लेजरेबा हदकना खरा कन्ना तौनरकपदुदा बोसे लाखिबने हाइजरिबा अदुना मसीगी रिकॉर्ड से लेबनेना बीडीएफ ता इंडिया ना दुप इंटरेस्ट यावना पैसा यावना थादरगा असुम चाही अनी हुम लोइनरकपसे अखोइदी करिनो अब अंगकपमदि हाना अखोइदी चिन्नदब नतेब चिन्नर लायबको सोंदना मैतेगी लाहम मयाम नागागी सिसफाइट थमनसु मदुदी इंटरेस्ट लो लोदबा मदुदी लोइसनिंगाइदी होनदबा सोंगी तंपाकीसु मसीगी मणिपुरगी इशू हाना लेरिबा नागालैंडगी अखोइगी नागागी लेरिबा मयाम मसे सोल्यूशन एमिकेबल सोल्यूशन म पुरनिंगाइदी इंडिया न मसे यामना इंटरेस्ट serious होइना लौरगा ममांगदी थादबा मचिंगकता तुम हायरगा तोक साबा सारगा असोंदना बीडीएफ का अतोपा समनरिबा मयाम से मसीदी प्रमोट तौररिबा सी पुलिस सिदी लाक्चबने हाइजरिबा अदुना होजिकती मदु यु पोतु योसलकपनेना मसाई आदा बर्मादा इचिनो मैतेगी यूजी सिंह मयाम ले अखोय नागासु दुम ले अदुना महोन अटैक तौरिसे हाइरिबा मैतेगी यूजीस अखोय नागागी लेरिबा सिंसिंग अटैक तौबनेबा मैते खक्तसु नतेबा सोपो खोपदो बोट हाइरिबा अनि से याउरिबनेबा अदुना मदो अमी पुल्लगा थेनरेबा अदुना अनिमक्ता इंडिया की सिक्योरिटी सु नतबा आउटसाइड द कंट्री द लेजबा बीडीएफ सिजिनरगा अखोगी मी द लान तांगनबा इसे अदुंबा मी द इंडिया न सपोर्ट तौरिबा हाइसे व्हाट इज द रीजन व्हाट इज द एजेंडा हाइबसे होजिकते अखोइना हांगदबनेबा अखोइना खंगदबनेबा अदुना मसाइना हाइबदु जियो पॉलिटिक्स अमा याउरी मधु पोतु असिद मणिपुर द इरांग लेतरदे बर्मा द होजि चथरिबा पोतसे मोहे यामना कन्ना फोर्सफुल ओय ngam first round put up toning was sigi geopolitics not just tongan academician top journalist even political leaders now matang si the India ki interest si matang si there is a big question madu geopolitics Bangladesh ta ko India na sijinabal laina loinarappa mi khra leiriyaba adodi pandasu mayam khangena Bangladesh leiriyaba madu na moina kaino oiraga India da khudong chaba karingba adugi mafam country da adung balara de mase India na sijinaba control toba yabra haibigi madu da hairi baneba aduna hoji lankana Burma da hoji mayama da thenaba ngamlibase Manipur da ngasi conflict sumaina leiramdaba होजिक मखोइना चंगसनबसे यामना कन्ना चंगसनबा ngमोयबो मादु फताइको अदु मणिपुर दगसि स्वाइद कन्फ्लिक्ट तौरा सिगी सिचुएशन सेदा होजिक तंपाकसु चिंगसु मणिपुर द लेबा सिंगसे वाना लेनायबको मादुगी खुदोंग चाबा लौरगा सोंदसु तबल कैनोमा तौरक पोतनेबो अदुना क्वेश्चन दो होजिना हांगजबदु दाइना हाइरग्रे मयामर ता अखोइगी तंपाकी पीपल सिंग यूजी सिंग अखोइ नागा सिंग ना अदु दसुदुम लेरे चाही क्या कुइना लेरे खरबो पोतनेबो को बर्मी की कैनो सिंग द अंडरस्टैंडिंग लेरे लेमिनर करिवा त प्रॉब्लम लेतबसिदा बीडीएफ हाइरिबो ग्रुप अदु केने बी हाइरिबो ग्रुप से अखोय इंडिया के कैनो मनुंग द लेजब नचदे हाइजरिबो अदुगुंबा आउट ऑफ द कंट्री द लेजरिबो अखोय के कैनो ग्रुप लालहोबा मखक्तनेबो अदु द सिजिनरगा अखोय की मी लेरिबो सिंग से द कन्ना चंगसलरी बसे मसे इंडिया की करी एजेंडा नो है बसे होजी पब्लिक न मदु हांगभम थोएबो that's a big question amai masidi india ki kari agenda no and what is the interest of India have a chobo question amadi amai thambire me now se ge amai ai couple of question lakse ge refugee ki matang su lakse ge and before going to that hauzik laiba ikoi ngasai digi yam sensitive oi issue mai ikoi ni rakpa je masi amai na ju high grade ngasai geopolitics ki angle ma amai ne pusan birakpa and again issue si ikoi na local na regional issue moi ni yengam badagi ikoi ge transnational oi rakpa ikoi ge international issue moi rakpa ya bagi yam chaw issue moi oi re hauzik se now ai ngasai ko tawjagi ba NDTV
not just NDTV masi Times of India the Hindu da and then the where the masi loi report over perform the maram masi India ki top anti-terror body or National Investigation Agency NIA ki charge ni Manipur ki matang da masi da tonga tonga wafam mayam pali but in this context I couldn't have seen the sida amukhanda ina palaga de masi NDTV ja ina ko tok jabada NIA na haribazi maruina tampaki lalhoba ni haidana mohina panba lalhoba ani palle masida outfit ani khak ani thingraba lalhoba ani si da Manipur chang na bagi sep passage ma NSN IM na p habani madu the logistic support p at the same time masigi lambi je NSN IM na secure to we habani from Myanmar to ikoi Manipur ki tapak pho yong na ba si wafam ma masigi wafam sida NSN IM na yam kan react or kan masida India na proxy war ma the mateng pangi habani hariba proxy war sida PDF amadi kene b hariba alhobu singa sida government of India na mateng pangi hadin NSN IM na yam pendana phongdol po wafam yauri masida even naga village sing the attack over you wafam NSN IM na palli NSN IM ki statement aduga NIA gi allegations se kamai ying be charge to wafam se sidi kariya isra yamna khara deep oibo ko manungda ma yauri aduga NSN na haibadu di moi gi experience to leijabagi hairak pane haina ko akoi lawsi aduga hairiba NIA na charge tori badu di asum karinoma genama sanaraga blame problem to taisalaga sum naga da su retellect tawraga kainoma moi gi lan thapadu ngamningai potu thirak paneda maramdi naga gi lal holiba hoji NSN IM hairiba atopa group samne p haibasidi ngasigi history nateda kuina chahi kaya degi 30 40 50 years sumaina moi kariya sira puna determination amada lamina duna natraga thabak mayam tawdana lakpa potu aikhoina ngasida khangba yabro abko mamangde leirabani aduna nagana tawriba mayamdu tawraga sidi loisalase haibagi tamakta ceasefire se India na sik tawbo horakpani haijariba sumaina tawraga hoji leiraga chai after ceasefire phobada hoji 20 years 27 changsalle 27 changsalle kanda ngasina NIA na India na sumaina tawri na charge pibadu di kari haijira ngasi Kamjong district ta refugees mi 5000 laikre haina CM na MLA na phontopa ga chamane India na NIA na phontopa se adugi police ga chamana bani aduna tawda budi Manipur da masikari gi lakpano hai kanda akhoi political party mayam se yamna weak oiba regional gi akan basu leitaba aduga determination leitaba maram asina party se center na loina control tawbo port da chatpanena akhoi gi politicians sing se yamna weak way have se center gi leaders sing political party sing angal na haire what prime minister home minister se phajana khange any amala so akhoi se da leiriba politician leaders sing mayam sigi weakness se khanganena moina garimata thau sadare aba adugi potu da chalakpagi hojik akhoi Manipur gi praja sing se akhoi masengda controversial chalaga mapu leitadana mapa leitadana mai kablaga chempham chendana lambi leitadana leibakumna akhoi da politics ta aduga ngasai punamak tu da sanabiba ma leikhre aba aduna ngasi chahi ama pharasu prime minister laktabada ngasi lengak na kari tamata tawba ngamde prajana su tawba ngamde aba prajana kitang kangkhala ke hai kanta sonda lengak na muk kainoma themla chali aba madu themningai machak tu center na state ki lenga singda muk hapiri bini aba aduna center ki land thabadu da akhoi land punamak se land da thugu dawre aba thuba hawra bani aba ko aduna NSN na haibudu yamna chumi haina hai aduga NIA gi dudi madudi ngisi gi wana te da ngada dudi mi hana chahi kun mamang kunda nataga tarada mamang da kari tawral lei kari gi tok tawbudu puthokte ha adu peace tok tawbudu puthona ha adu tawde ba aduna saina haibudu chahi amal lan tawraga nan Kamjong da refugee milishima hena leirame haina semna haibudu aduga chamne maina haitare ai ngasi de amaina kojarabane hande ina tamo sang kojabane do comment su amai ko ri kai no na mayam yam hangnare sina koi amai de singtok piro
aduga amai ngasagi amai na hoji kamjong jo muk pale ko masida India gi yamna maming leiba credible oiba news portal ma amang ai ko tawjage the where aina media organization mayam ji ko tawri maram ji kai na kan da ikuni sida panggedo ri wafam punam si yam sensitive oiba ikoi news ngak to oiba ne aduna ne aduga chumda basu yada ba ko to huda basu yada ba masida ikoi the way the high river Manipur amadi Myanmar ki border da yam intense gunfight ama hoji yam kana chathari hebani masida casualty mayam ama layam oithokpa lay aso apan mayam ama asina mayam yorom gi oithokpa lay hebani masida kamjong gi miyam na haibagi matung ina report ki matung ina haukiba megi tang tarit amadi nipan gi horoga ngasi phawbasi leptan nongwi kapna gi wafamni masida border pillar 90 amasung 91 gi marak sida yam akanu mungna nongwi kapna gi hebani sida pallibe yam na maru wafam je masi India gi national media sing including NIA na puthorap khiba pause gi ikani kana na tongan tongan national media sing report ki matung ina di housing Myanmar da kapnari haiba nongmai kapnari haiba sida NSN IM yawe haiba hanjin palli sida apunba lalhuba chamari hena ikhogi tampaki lalhubu ni hariba singsiga pullaga scatter tawe haibani moina sida media sing da palli wafam je masigi militant chamri sigi manung da NSN IM yawe haidana yam clear oina masida palli kamaina masi amai kamai yengdoi no sini tasengna NSN IM jo masida yawre na ikhoina lobu yagadoribra yawragadi masida nagagi oiba anobo decision ama leirabra haibagi question ama ikoi hangba yaribra natragana is it just ikhogi India gi national media gi oina masi propaganda moina lowdoira kamai yengjai amai haibisidi tamo haibane ko akoi yamna respect leiba akoi tangkhul gi lon daneda adu yamna phajaba potni aduga hoji hairi bado ngasai na haire na ko India se hoji upai lerak treba khoi gi naga gi leader sing haib tar NSN da tawai aba moi adup chawba country where so honaba mayam honarasu mai thiba piba ngamdreba adudi gi peace talk se lak chabneba peace talk manung se da so amuka ngasai gi determination se straight ta dum lepane na hoji kari kamaina mai thian sara kamai 200 haibagi India gi pot se lakpa aduna blame cha dum tawraga hojikti naga sing da so kamaina suppress tawsara haibado sanarakani ngasi ngasai khoina Manipur da proxy war ne haibado Manipuri sing da so madugi potu sanarak po haureba adumaina potu lakchabane da aduda ngasai gi ada NSN yawbra yawdabra haibado di adu ada yuwana taba aduda naga sing hanadagi lay haibase naga gi faction haibasu lay naga haibasu dum lay ID particular oina NSN haina di paningdre adubu maduda layriba naga singdu hojekti lakchaningba potu da court toriba potu da khoina hainingbadi layriba naga singdu na attack tawbra haiba adu nachadeba layra hanadagi layba mi aduda hariba topasina attack tawbada defend tawrakpane haijariba adugi potne na aduna masidi thawaina NSN na onatagan akhoi kainona moida attack tawraga tawbagi nateba hariba masa India na sijinariba group sing aduna layriba maitei macha oigera naga macha oigera laiba singdu da attack tawrakpaneba attack tawrakpadu da hojikti laiminari punamaktu na defense tawbu potne da madudi yamna clear oina leybuko aduna madudi ngasai ID hojikki kaino da de NSA adwa dan da chaningde adubo India gi media na natraga India gi media mayam se akhoi government na behind the screen da laiba mayam su dum yawdaba nate aduna hojikti NSN se kamaina mai thiba pigidra gadai da lanthap gadai kari mukhun da tahansra haibase hojik Manipur gi situation da jo yelhomi singda yelhomi adi maitelo ni yawre go mohoi da su India na tawriba adu tawribadu khangdadana akhoi muka tawriba mi du da support tawriba ai sen na haigaba yamna masi yamna critical hoigani viral chakasu chalo ai amai mamindi palwe sena haibadane simaina amal layaba center da laiba mi achawba mi amase Manipur da achawba mi mana as aibu thadoknu aibu pangal piro haiduna wanong ba chaleba magi leijaba mayam se puraga lupa chamara lesiamara hariba center nupa sida pibadigi mana mabu ngasi phobada behind the screen da ma baking tower chawna lehalieba sonda mana piba paisaduna ko adeli da laiba nupa aduna gadai chale madugi paisaduna sonda lan tawriba mi da thadarieba ha akoi je ngasa aduna ulta da ko mase Manipur praja se na apangba sida na ngasi Manipur ja khangdrieba akoi di khangeba miras
sida paisa mayam khongkali ba mayam se masigi achaba mi amasina pure haraga center da aibu nang help tawo go aibu support tawo go aibu tawo na exam ai mami pande go se mami pande bo potu da aibu haibane na yung phabla ga dra khangdre go ki wo ki re aja ti tre lewan witness to sunu chale pure pire kitang piba amount nate yam chaw na piba ba khoi na dias se ke no na piba ni ai gi defend to ningai ni haiba madu gi potu mana lai kaliba lai mana lai gi tama kaliba do madu gi potu na sonda jingcha oina thalaga lai re se khangbiro awa yamna hainingai lete asida dum loina cover tawre poche loire aduna akhoi gi lan sidi proxy wani proxy gi marak sida muka karisu kana da ba police later bag land oina tawraga hoji koina chathaba kanda ichi now yellow mi sing ha ta tampa da lebe sing se pulau da lawbuni pumang da ma sa sa chitenda na grai motion oina lawa do akoi de no aya ba ma adubu yam lai bak thibadi angal su leri ai hai ge ba ngasi mai tai ma cha adu da to ba manipur gi achawbani hairi ba mi sak ado mi oi sing do ta more chapungam dre ba kapopi chapungam dre ba cho champu chapungam dra sibu kam history di lege adu di loira ba na to wa do haninga leitre miras ko ada si matang di di amna aiso ai ning dre ai mami su paning dre adu ai khoi na couple lai gi tamai na couple poto sonda amuka ai khoi gi yenna ba singda madu gi posat to moi da thadaraga pangal kantha hambagi da leiri ba adu poto adu ne example da haibada matam ji amna ikoi ki second round third round phangdo mandre duna amai da ngasai gi amai gi amaroi be shu ma ngarang mak amai na press meet to dana ikoi phangdo ki ba refugee gi ofam ji tang su pangre housing manipur da lei refugee isi gi concern ji karino aduga amai ngasai gi indigenous people gi dam ta su yam kana ikoi gi daita leina chen chong yo misa masu oide amai na house aseng ba refugee gi madu gi data ama PU haidana demand to ibazi madu karamba ikoi gi haidare kamaina maduna ikoi gi miyam da kayam yamna kana ba pigane na khale mai refugee gi obi shu shi thengna bada how far haibo ofam du lakta ragadi kari advantage lai gani masi yamna advantage le people sing da praja sing da yel homi sing da migna sing hanba aduga masidegi akhoi praja yel homi sing phap ta ba unity oibasu ama oigani aduga tungda lakada ba gi tamakta akhoi afaba step lo hoba ma akhoi na thena ba ngamkhigini ngamgani ngasi akhoi gi refugee hairiba illegal immigrants hairiba kaino mayam se punamak se miraj ngasi ngarang gi wafam nate yamna kuina sangna ko aduba handaki lan marak sida hen amuka double triple oirak pagi pot ne ba ko aduna ngasi mayam hainare akhoina sumaina thokani lakani abi kanana khalamde adubu ngasi di akhoina mangda phawbna ta mikta ure ba masi thenara po potse masai hairi ba nana hangbiri bo question do mamangai digi yelhomi singna matam gi lengakna matam chana mafam chana madugi thabak tu tahawda ba lokhatabadigi punamak ngasi tosa tari bine ba tosa haise sida kawai ko aduna ngasi di adu phawgi stage yaure yare madu chakhibdu chakhare madu ngasi madu gi tamak da mayok na thenaraga loisaninga ma honari noma dum loisalakpadi lakani tawdapo masini haina khangna lauraga leader kayana narco terrorist ni hairi illegal immigrants ni hairi refugee ni hairi forest ki ni haina lauriba mayamba madu singi mi sing kok singdo kadai di lakpra haibase masigi issue da thorak paneba pulo da lauraga masigi lambi de koina khangdaba makhak layaba ko aduna ngasi kamjon district te yengo 1 year manung sida 5000 laira mai haibase hoji sengrabo pot neba adu ngasai na haire akoina ngara haining bedudi madu state government na commission semlaga committee semlaga phajana physical verification tawraga phajana survey tawbagi report na chadriaba lamsam da lawri bani abako mira aduna phajana tawbu kanda sidigi hena leramgani adu di danger hoidro si demographic threat ni demographic changes ni aba 1 2 da yes hoji akoina 5000 haina ngana ribase kamjon district ki khakta ni aba what about Tenopa is also epicenter seju epic more hairiba duki border da khun kaya leri hoji akoina kamjong gi khakta naina riaba adu manipur ama oina akoi yelhomi ama oina district ama khakta naina bu yaro aba kamjong de tobu yaro kamjong de changbu yaro sonda Tenopa di ya chande ya hairdi lupo adu di kari kana ge adu
Hoji Kamjong की report को पीरक पर कुमना तेनो पा की शु लोबता है चांदे की लोबता है अखोई की जो चंबू की लोबता है बो अगर होजी तेनो पा की मशी की report तो पीरक तरी है बो अदुदी Kamjong द 5,000 वेरे दे तेनो पा तो शु अदुगी average ले रम गनी चांदे शु ले रम गनी मरम दी कारोंग दी की साजी तंपाती की सिक आयाम बच्चा ली बनी है बो अदु वेरे दे कयामुक ले रम गनी अदु दिंगशी 10,000 above the like de miras after 10 years the kaya le ramgani haibdo masi punamak to tholo yamna sambada demographic threat ama yes lere haibdu potune da madu akoi yel homi da yamna sokada ba laibegi akoi di mina pamba pamda nungsi da ba khangde go akoi tungi khalaga chahi cha kya kya khalaga akoi di sacrifice to ge na thokpane mina pamba pamda ba nungsi da ba khangde but लेबाक की तब खनबो येलोंग मी कन्नबो होनबा मसुंग लेबाक की दमकत खनदबा यादे हैबदनी अदुगी दमकत कथोप चंगे हैबा एकोगी अमैगी स्ट्रांग ओइबा एसोसिएशन अमक थमग्रे मथंग जे